Poštovani čitatelji studentskog urbanog magazina Sigma, danas ćemo na ulicama Zenice ispitati šta građani misle o eutanaziji pasa lutalica. Ja volim sve, ali ako koga ujedi, protiv sam toga. Da li smatrate da je eutanazija rješenje? Pa dobro, ko je u mogućnosti da ih skloni u one kućice ili da ih neko uzme da hrani, i mi imamo isto cuke, nema govora, hranimo i tako da uvijek volim životinje, ali da im se nađe smještaj. Niste za ubijanje? Ne do Bog. Nema pojma, ili zatvoriti, ili šta ja znam, smanjiti nekako broj taj. Nekako tako. Protiv sam ubijanja zbog toga što su psi živa bića. Niko ne zaslužuje to. Da li to da se prihvati ili ne prihvati? Naravno da se prihvati. Mišljenje neko? Jer zato što ne možeš hodati slobodan ulicom, ne možeš. Bude i po 6-7. Mi smo za eutanaziju. A ne treba ih ubijati, ali treba skloniti sa ulici, znate. Treba ih skloniti, ne treba ih ubijati. To su treba povrati. Ja sam za to da se građanima omogući da slobodno i normalno žive. Da slobodno i normalno žive. A to nije nama građanima da uspostavljamo red na državi. Ima ko za to prima platu i ko je za to. Svi psi da se pobiju. Mene neki dan napao čopor pasa. Gore kod kućnog groblja u Crkvicama. Evo, ujeli me za nogu. Ko će mi dati odštetu? Noga mi je otekla plava. Šta da vam kažem? Na jednu ruku bi da se uništi, a na jedno žao bi bilo. Šta mislite, koje je rješenje? Trenutno rješenja nema. Jedino ako je smakne. Šta je, dosta ima izvještaja i o tome kako se cuke napale pojedine osobe. Koliko su te osobe krive ili nisu krive, to je njihova stvar. Mislim da ipak imamo previše pasa na cesti. Ja jesam zato da se psi zatvore u neki prostor gdje bi bila osigurana neka njihova egzistencija. Ali isto tako smatram da se ne može dozvoliti da se produži jedan ovakav način da ti psi zauzimaju isuviše mnogo prostora koji zaslužuju možda naša djeca ili neko drugo. Nisam protiv pasa, nisam protiv bilo čega što je živo i što se kreće, ali ne možemo ugrožavati život ljudi na uštrb nečega drugog.